asɔre hɔ yewura mopa hɔ no ekɔpem mankaso side hɔ kokoso hɔ no saa side hɔ no mu tu galamsey da bia barrier no wono na omo no empadifo ewo so kwan no woni mim se santima wurase mi entu gadam se mi ankasa mintia se o man ni nyina asante nyina nyene kwamna woni bebe ma asem we mpompono ho na ye me ya se santima wura watu kwai okay ya na nipa bia so de wa santima ma o me jo mintia se ya ma nipa bi ntia se santima de wo wura o asantima wo hwesofo o enya asem kitu da bi o twina nanu nanon masem omo kana nanam tam kese no mo twia fanta oguso no wo tobie aponto abadi tuo ni nyina da mizo edi ahimpa we ye kwa chechewere ni akwa ye yi kese mesa brampa ne papa ni papa fra ne tuma ne tintimu mizo ene 5G miza ena ede kwa chechewere nyasem keto akra na mizo ba ye no omanfo dodo na na edi adanse sa aboa wo mo omango flavor ena miss fruity mizo no na 5G miza no de wa bra honam ye oya wa ya dwumaden galamsey fo ne mazin fo no nyina na omkro ma gimizo no ne 5G miza no atumanya asem ketwa manager Daniel 21st kene ketwa overseas so kwa obenya biato Bikan supermarket sister sewa abawa post office anomanyi ubenya biato mama Esther wo Atcom Royal Ventures Baptist University ebuakwa ene okwa ni dosupu obema obi PNC Ventures anomanyi taxi station on Charity Hospital Junction no ene di ehwanimu na Sachi Enterprise Asafo Abinchi wone VIP car park no na edi hwanimu yemfre na Sachi ewa homatufo we so 0246 270221 0246 270221 ana 0558106348 eho na Sachi ne manu ofra obenya biato kwaku watch company limited ewo kofodua poe mantemu wona wo dan ne potem wo fuansia yire bi nyina no wo kwaku watch company limited da obenya biato 0243 329414 ubenya bi ato yemra soame ahaya KF Kinju Enterprise e wonu mote opamangwa brusanim eho na KF Kinju owo ye ko opamangwa brusanim dia ubenya mizone 5G ni bi ato amanyoma konka yie pa 0263752944 ubenya bi ato na ye kwanya kwa kwakose ye ho yade danke ba complex danke se ka yade nko ade a na giso do ani chirim ewo pachi number 2 ewo na naso ye ewo danke ba ye no emfie dumiensani omanfo no na ebo na baso he ne ho ntechema da na enuro no emfie dumiensani enuro no gina ne nanso a ukọ herbal shop ene chemical shop a ni nyinu pa ni nyina da ubenya biato yenko pachi number 2 yenko tu yade na se ama me ne wan se yade ne nipa benya wo na ye yade dia na yade no aba ne kono ye kakra na danke se men kan cho se enyojo yade stroke a na sebe praduasa wato ba so the stroke na kan wato from no wo de wani chim wo danke ba complex a o de dro kan wa na miensa bepe wo wuntumi sori nante wo wuntumi pagya wonsa no ubetumi apagya enam san yade pa de danke ba complex no ubetumi atu ase na wo de amam yemfre danke wa homa trufo we so 0266 593-330 0266-593-330 and 024401-7556 024401-7556 yako danke back complex eho eye ahotofie na yeko no jo up electricals abeduma sante abedum kumase signal cable no sa bredi amede ama no eye Ghana wire efrise ye de Ghana woda no na ye signal cable wire ewo omam ha akese pa amanfo agiatum eye miensa pe na signal cable eka ho na meka cho se mienu na aka no totwene efrise wanhwe e behye ofie emwa okra signal cable eno omanfo dodo no a ede omani akere so na signal cable ba influence ni na wonkran ene tema do up wada roma eno kofa bi ede ba kumase ha edwa akese nyina esese no etu atwa ni nyina ye signal cable a wode ewo ya ye no Ghana Fire Service for kra ni bedie adanse e kumase kurupoma se sa abre wen no atu atwa if is a signal cable ene di ahimpa wode copper wire ene ye wo se mpempradie bia da ye de wo ya fie bia no ode wani chirem ewo jo up electricals a ubenya bi ato underground cables no nyina wo to bi sa na transformers ahodo pii no a wo to bi umpewi opedie he enkonkoto wo ya bi nkosho fie o frisa cement to ya sa na dansie enso ya jo apause wo de bob bi aba na sa bob no mrepe semia bibi ebe kyerɛw sa wo so a ano otene
ano nam na pin kura da fam a obetumi afa saa nyina ma hoden no so entwe papa bosome beso no na o light bill no e bank tenkete Ghana Standard Board Ageatum Energy Commission for so ageatum letition for a model wo ya di dwuma nyina no omo age signal cable atum umpewe na apedien a Japan House on MTN abrosano en na di hwe ni mo PZ afamo asisitasi rank denyame obehu Joe Apau Electricals abedum asante abedum kumase Joe Apau se wo corner so en wa from kwanya no wa frɛ wa homatufo we so 0246 905898 0246 905898 and 0543934550 0543934550 ne ko ede akoyanim yankopa kwantu obi tu efiri se Ghana asetra no ayeden omafo dodo no a ne se obekọ no akosiki greeners pasture ni nyina ne se ubetu kwai wo trabosompo no akobroni krom amanfo edi pa wo ho no enya asem keto akra na ubetumi akọ na yanyu sika ni enkro amanfo bi omotetan kwanchen ene se wo muji amanfo sika die ni na enne wona wotumi di amanfo tu kwan eye your destination travel services na wo mu asokoma pone asokoma borua bank no eni di hwa nim enne enkra bi omode amamme no na wo mu di bi ewo sapo me no visas omagie no eche wotwe hu nwi enne kro mo ye omagie se ko mbeba to show na ba no visas omagie no ano dene efri kire ko no so mo bato so nu a wa hwe nipa bebu yeso wa adwuma ma efri se yen ye di adansi trodo na ye di your destination travel services fa na person ko wiasa fa na ba bibia wodo beko US abrochi mem Canada wodo ko Owoahene kurom London wodo beko sa na ba bibebre tutu kwai ekobo bra no wo se fa wodo beko wa bre ye kura ye twabo sompo de na wotra elupremu de your destination travel services asokoma pon enwo so afom kwan no wafre wo mo e wa homatrufo we so 0245 729 8084 0257 298 084 and 0206 748767 na yanko your destination travel services na yakontu sem no eyomo na no ye no ekura wo mo de wa ba no atrase ya papa we all along from Techiman anu odene papa panipa memo akwaba yaja bibia boko de bibia boko papa na udi de sen me de Kofi Poku ne Kofi Poku bibia nka ho biem Kofi Poku me free Techiman aja Kofi Poku ampa de nda manim ne aja Kofi Poku panipa wadawroma wo hawo no amane ne sei wo do asem beda yen me hawo ne mamane ya me de ba beda no mo ne sei militia bim me wo makuru ase na me hu sa abanti bi be ya ade bi wo ho na sa ade na oba be ye ne wo ho no ma enam so mamani ahamia fi de beduru ba bi na mani mi yenu no kura nyina no hunu hwe na makina kina me di mani kina enya de a mitiminya ayaresa bi afirim anam se ne me de beba mohana ma de aba bedam na jamada roma na mu wuram na mu kasamu a ebia na obi ebedom me na ajawa boa me na manu no watumi aboa me mamani ate tie se otia hunu hwe metia mi hunu hwe han kura na wani so mani so sum kabi na panipa eye dei kofa bai ne seya sabri sumaduru wo ne kofa bai so die nyina ne se me de kakra bia ase me wa kura ho na uma bi e ba beto me nto oba ho no uma ye friend say mpacho wode abna kusa se se abna kusa wo fan Techiman hobi ya o Techiman hobi ne tie o abna kusa anti ma me no ba ya na semtia nyina ne se ne ba bi ekọ aburukimam na ne ba no ba bekọ no ese wodo afuo bi te se kachu na ne ba no kọ be simfie dunia kachu na kawidam nti wo ba na se metimi a wodi afuo na hemi se mama do afuo no ama no nti wo be kan no me yese ne medwene ho na da obeba no ti da ma me no ba na me no nyina kọ afuo no kokọhwe afuo no ampa me kọ me ne kan ho asem nti ma me no de kọ ya ne se afuo no semtimi ya kachu aba ne de oso ne menche na ba no de ye beche
nam se na ba ne beche mu mienu na che so no fa ne dia nam so ma fa me so me dia ampa ma ya adwuma ya be semfie be ko be sinsia nso mu ni sa afi wo ya wura mu sisa na ahwe aka twunu yetimi nya kakra sisa ape dano me dia me wo hwa be se December num last December me hwe na maame no na pani baako phone taro na so ho afi wo kwese se efuo no dia wakura ma na ye kama mafuo no dia makura ma na ye kama ena moaye nhyehyeye na mobo krata to so krata dia ya nya bi adenti krata dia ya nya bi maame no ka kire me se menya na me de pa bamu a obema ya efuo no so krata krata no wa ma ya nya bi anto efuo no so efuo no ye how many acres be se 4 acres outimi doni nyina kama me doni nyina kama satan no ani hawo na mani hame okay bibia hame enti ewo mu ana aja maame no bae na oye ne se ye be afuo no abusa ne ba no wo aburukire no waka baabi enti afuo no ye be ne abusa o ma se san hyehye no ya san asesa hyehye no okay na msi wo me de sese di aye no afuo no mabebre akura na wie mi jamu enyeje ti sa mo de mo se abusa kura ene de onu oni bie enye baako enti me de maka na sa mo se abusa meti ase am yae ne saa aja ya ne na mu abusa ne saa afihia ya sesa ne ya che afihia ya sesa ne ya che na maame no nso so no wo wa apaafo mienu na saase num o se maame ne de sei wo de abna kusa okay enti maame no so na saase num ho wa ma apaafo bi nsaase ya wonom adobi ana wonom akire kura nti we ya kire na kura ne yire ne ne mma we so akire na kura ne yire ne mma nti December num mi wo ho anu ma no pa ma da sori mete ho a mi hwe na maame ne pani no abi ma baako phone tan na so ho den anopa hema no sabra na ma da sori a mete me kwan no ape mi nkwa hwe a boy beduru ho no ma dua no a ya na otwa so pam tuntum no wahu nam se ai wahu kwa na boy na ja se saka sa wo ye bema no ko a wo ye no tetefo no so kwa na wo ye ne tetefo na nya wo na no kasa wo ho na me na no kasa ma ho no beduru so wanchia me ana hwa otwam no wo koba bia ye to nwuragu sumina so bola so akoekwa no akokoto ho akuye wo hwehwe mi hunu ye mi a mete kwan na no meteme kwan no madasora no pa meteme kwan no wanchia me maame no so pani ya abna kusa ni pani okay eti na hwa na me hwe no me so mete wo na me hwe no kom na me na madwira ye me se aduro bi na ebia obepe na no pa no wo me bora no so ebia na ne ba ni bi ntiapo to oba be pa aduro na ebia odi akwa ne ba ni bia me dua nuro ho me nu aduro na ese ya bora no so ya ne ma bi firu ho saa yetimi de bi ye nuro okay ana me de me hwe na ma hu so afa de bi fam ho na saa de na ofa no phone no da so tare na so ho saa nifa na tare ho no de ne nsa benkum ana ese wahuna bua bi na ese ode ade no wowo no wokun aboa no ode wowo no wokun aboa no ode wowo no ese wokun aboa no kwa akoi sori ya na ode na ni hwe ka hwina ase wanchia me wanye hwem so man kasa na ho seconds sa me bie ma no kasa ye na mani benkum ne de kokora mi hunu hwe mani benkum ode ne nsa so benkum okay wani bonkum no kokora unhunu hwe ye ko computer so adwadi mra sisi a wate na pani pensu wayo hello dog oh wayo we just watch it dog when one got to attention maybe and wayo si pa de ye ntwa movie wa ha o nti omo kan nyame so o munyai de wayo si kire no go ye ntwa movie wa ha dog when challenge na cause na the person obegbo because omo be rap to nyom no who say omo nkase hey what's it wa mu na obey anasa o wife Sompa FM fana mami dog hello madam dog yes madam right almost all mami fans but nye no na ye marking scream no kra wa ha eno de enka ho na what's it obeto 5G enwom ama ya na so be na rap me ba cho me tumi
Oh, is there so nyom no ya tu nyina amana so aka na rap. Ya mama mama capella we ku amfam kaka. Enfamansa. Ene ya yetie o. 5G. 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 5G Is there no so be rap na answer na no obeto nyoma na meboa. Ene my acapella name. Mizonaribo. Mizonaribo. Mizonaribo ataverine. Mizonaribo. Mizonaribo ataverine. Sana puamu Banatelu Apuamu to the hour Yanene Betnada Mizonaribo Mizonaribo Oriba na the auto you no cry no the ha me to say oh sa no ribe no the way chire no me ba cho adaru mo ko Pentecost na say assemblies okay why are there pa na eno no yemfa enti yepe wa wo de in fact me fere wa yosi pa yesa anka enwom no ka me nkasa kra ma fa foforo bet nze wa yosi mintimi ye na yeresa enti nze no yepe wa wo nwom anase wo de yepe wa wo rap mpa chow misrew wo ye oba ntimi ma hip hop low yikura low bpm na fe wo de ayama madaroma eti o yeah rap mama yo mizo yeah mizo yeah mizo ba yo say to okay the time mizo ba yo say to okay the time up pineapple banana to fruit to be yawo I just me unindi ya hey energy ni uba fanopa hey mizo yes me ba cho yemi yo ti sire ndie enye full stop wadaroma yeah rap my yonko last one okay yo mizo ye sugar free mizo ye sugar free pineapple apple banana fruit to be yawo sugar free onomola ubenya huwade ubenya energy sugar free uwa diabetes akuti ninindi jamredia sugar free utuninindi Mizo drink na onoma ubenya huwade beda huwade etie for wa yosi yire de yete nkan in fact wa yosi yire ntimi nka say ye man na nya sa pa de a gozu go betu esika anti oh wo de mama no nsi ai and ye say no o de no ma wukuna ba be fa ana say wani nwu asem ti wa ba be fa wa de eba cho umizo wa Hawaii ya da se pa say wo so wa ye nwuma ma friends say mizo okay so pass panipa asantema giatum ewi asema nyina giatum yen no tententu ba force ye boyenta ba mu a ye nam soro ye nam fom eno ti ko Facebook no e Sompa TV Ghana Sompa 93.1 YouTube no abogafo ade no so ye Sompa TV subscribe share na from webi na wontie bi na efiri moro na asem no 7 produce wonna wani no hunhum no anu edene ye papa yi wofri tachima ejapoku panipa o se pa bonkum no efraye abra branti no free sumina no so no yentie o enti hwa mani no kokora mihu hwe eje kokora mihu no hwe adane sa agutu enti hwa na ye nipa mienu na hwe a yeda akura no enti hwa na mekonya ne madam fo ba ko ne se ke asema atumini o
na me da so da no boy bia be ya de bi wo ha sesia ama mani ba ko no me hu hwe no se sa na hwan na me se yawo na bebe ye sa ne mai wa na sesia yanya asemi dan eba sa no ukosumina no so na bola no so ko head ade kro de be se ho man ko ho eba sa na masuro di man ko ho na boy na me nyane no wone de ko ho kokkohwe ade an wa ye no na ye de yi wo ko no ese na wo de ade bi agogo wo fam ho saa ana wo ja hoko ususu se abrante do be ye no na ma wani no ye saa saa na me de me ya madwene pa fi se dada na me wo ho no me hunu saa de ni bi no na mani no timi nye me saa enti eba ne saa no ana mnya na madamfo no kokkohwe nam se ke na asem ye be ne den wo se nam se sen ani ye se me kobo police fo amani ana da se ye ma boyi ye de ne kwa ahemfie na o se nso ye ye ne saa enyi yi obenya anu yie obaka se oduro na ne mpabo ate ana se bibi ye te saa ti me de madwena ne se fo ani ne ko doctor ana hwa me pe busina kakra na me ko doctor me kokodu doctor hwa ya firi mani ya fira ma doctor fo ni nyina ko ye huna de poten ya ewo mani no so ana ja me san de babe ma de betena akura nu eye wo ya kakra na se da no age panoa na afira age pana na afira akura nu mu hwa na mani ni fira yo wo firi hono a de ni militi kura na mani no afira kura mi hunu hwe binkum no na nifa ne de na ewo ho a me di hunu ade tina de nifa ne ye adwuma kakra me de nifa ne de ye adwuma kakra afa de be ne se esam san betena akura mu ho ti me ba ya me ye ya na maramfo ba ko su dabi sise ne ese utimi di wani ne nante kakra enti wo be na mate sofu bi nka na me ko ho wo bati ya si obi ya duro ha na me ko ho saa pedie kakra na edam boto ma me di beto bibia die ni so an su gom ana me san bae enti me san ba akura mu na maramfo no ka kire me se dinsini bi wo ye nchen hwa ti se be ya ye mfa maninu nko ho nam si dabi dinsini oba me se ni die misuro sanse ebi abetuma abasa me yade no kro ebi kura nu ono kro onim hu bi di ho ne de me nko me ka ya na boy si yenko ana gya hwa ye be nde na ye ko papa no nam si wuman ye ko to papa no ne ye chia no nam si wuman se misisi ana ya na mani so ha me kakra na so obetumi aboa yen ya yankasa kura nsi no si wo de brada na ya me ye aduma nti mo mpe akoko bemma na mo mfa ne mreme na mo de akoko ne ba nyame boa bibia be yi ampa me bo modene kopa akoko bemma ni bi enti da brada no me na madamfo ni nyina na de call sa dinsini ni ho ye koduro na o se madamfo bra na koguru adam na madamfo no so pe ba bi tenae tim koduru hwa na uruma no hwa na wa ha ase esi aduro bi tuntum wode ne nsa benkum se na wode ye sa aduro no to ye wia na o se madamfo find the how na am se o mani afesu ya na msisi so ham hwa na obaye akoko no ntakranum pau mani no wayi bo kum no say ade we na ehwe wani no nam se mate bo ne da se na ehwe mani no mo se wayi bo ba na to fam no se fine how nam sisi so ya na eta ehame o so pau no wayi ade bi te se panie tun akwati se abura ayi panie ya de pam abura no ewo misisi num kwa wo wie na o mama duro ni bi se me ba fi a ya me mfa bi mfa nye misisi no na me nsan fa bi nyi ya yamani no na ebeko afi mbeduru fie me da ya de chi ya no pa mi nkotobie mi ntimi skra na masore frikete so mabubu agu katane so kwa na mtiam fira madamfo na madamfo firi ne damo na obeso mi mu mi ya mi kotobie de mi ntimi nyina so kra kwa na madamfo no odi phone no ofre na damfo bi na odi motu omudi motu be fa me ma no no tikimai me kwa na omudi mkoma osofo obi na osofo no bom paye ma me a na o se madamfo asase na wote so no me ka kire onu obi ya adwuma na so wahwe ya nipa no obekun na obi atu aduro aye pane na so wahwe ya obebubu ogu ho ana am se osofo gi wo hu fam ana ne hwa me nden ope semina bi na ode mam se ya me mfa me dwaredware na ebe ya me ho beto me na me ho tom so a gise mpe ba bi na me fa na one de wontimi nhweme ma enko awie
tim begwa si mina no afi dia na chese wohwema misisi ne dia na atɔ me na mom mane ne dia nyanteye ntimi ne na mua ana agya February ya kachu bae na wɔsɛm kɔse sabie na agya menya bosen akakra me so me dia akɔhwɛ mo na just wani ba ko di hu ade mani ba ko ne dia hu ade ni fa ne dia hu benkum ya ɔde ne nsa ye die ane dia kɔndɛm ami hu hwe nti February we kachu no ba ya pɛ na agya kwa me kɔbɔ ma me nan mane na ɔsi me hwa ase nsesa na mfa baade fo nipa mienu ma ana mde wom kogum kukuru ekoduro nwia na manya 1.5 bag ade tie ma no san bai enso ye koe na manya 1 bag na ade ya tie nipa ba ko na bai enso ye kɔsese na masene nya akaka kire mi mfa se 1 bag na manya enti ye kwatiti wie no na ye twen kakra na je se o de wani ba ko no na se ye adwuma ho me de mani ba ko na wasese nya 1 bag masa sisa se nya 1 bag ye ho me kakra wate traders chako pada ye kwatiti atempon ne so na ye nananom na ye wibidie ne de bi eso ye aposen na ne broditri owia na odibidie na tum na de atwitwi usen na ye kama odofo se traders chako pada unya bia ebabua wuye papa na sabre wo mo de nyoma bia frafra no ma sabidie no anwanwade a eye no ano den papa asokoma pon one Pentecost asore no ene be ho traders yakopa da se anwumire men kan cho se ade no aye fra no cholesterol no aye sade eta wo nipadua mu no traders yakopa da betumi anane no sa no se men kan cho kidney no so nipadua no ekura no na se ne ho be ye dren na abo adwuma te se konkomafo agyan no traders yakopa da eduru ba bia nipadua no toxin anase brobi anase ade bia akwa se betumi akun no se ko nipadua ni mu a traders yakopada ene betumi aboa wo ene wo nunum bie no na edwo ano ebeboa yi pa so one poison anase the poison agun nsem amawa traders yakopada betumi edu akagina mu pa odofo wafuna kase dodo num traders yakopada wa bra kutu kase no twam a uchim efa sa traders yakopada trimie no eni gina bosomentem no wafuno eso ebete ebeboa odofo frama gina wuyem uja wonan ya nipa ntumi ngura toilet ne so efise so aye funye wuyi frama bone ewo sebem praduasa ewo air condition da ni mu ya na nye o ama manfo no eduru ba bia se de omusi tu di no oyemunye eniwu eye black and yellow shida chakopada numbi nso shede de bra office ye toda obi wura janano so a ya de nyina ye pie agisa de ye ebi yemunye yeso nom de ye shida chakopada okay shida chakopada eye black and yellow be party tobi ye obi wo form ye ya o ba tobi nso hie ICT enka enye hwe e ka kura na se okoso a kama enye timi trophy so e to den ko yi anti timi yinka no no ye trade se ko pada ensanchana ne timi ye no bi no e makankan so te bra eno ti eduru ba bi a se de oyam no si ye no said you di for Paul can tradition ko pada betumi aboa medical ka che o se ni doso puom ya sokoma pon woni Pentecost asore no na ba bi etondo tunuro e wo man Ghana kumasi kurupom ade Ferdinand ba dane ba apidan kolnaka ba misi ba ene blazer we kwa okwa obenya bi ato 0243 943413 0243 943413 ana 0260 8914 yakwa so koma poni kotobi na baby etondo tunuro nyina no okoso a ubenya bi odofo yekotu ya de ase e wo Cement Seba Clinic wodofo Cement Seba Clinic no ba ye no enchepi na so po amantem osia dikanfo omanfo dodo no ande di adanse ese so wode on yade ekọ Cement Seba Clinic a eni gina eni sima na watu ase e de amam odofo yade ban e na etetew hawo hypertension na prostate na umoja na awe no ne anemia no oduru ba bia wodon so a wochem ansa no achem diabetes ne arthritis ne candidiasis typhoid ne ulcer no wodofo wo ba bi wo ho a eduru ne bosome so a amanfo pinu na de ne calendar menstrual problem no ha adwene pa liver and kidney and lungs problem ni nyina no Cement Seba Clinic wetu ase amam emfidi ankasa wode adwuma no ano den pa Cement Seba Clinic se na adwuma meka cho se enam san yade no STI no enu de wotu ase otenete odofo emfidi ebuo sa bia no so no enya asem ketwa no se meka cho se habaduro
ɛna odi tu yadeɛ ase ɛwɔ Cement Herbal Clinic wɔde aduro bi asa badwa so na saa aduro no na amanfoɔ frɛ na agan no saa ahotedin agan no ɛno na amanfoɔ enim na ɛyɛ Cement Vital Herbal Mixture na ɛno ɛna sɛbe producer unum bi na wone oyire no ankasa match no mo hyehyɛ no kwasi da wia memne da awia nwumere a wodofo be ma wodo 3 points beba wodofo 3 points na hu hia adentina ankojo 3 points eye agan ene betua mo wage 3 points no eno ti yenkɔ ne koto Cement Vital Herbal Mixture ebeboa ye ebema benom oba so no mu a na tenka no eye kama pa yekɔ asokɔ mampɔn oni asokɔ mampɔn rura bange no na edi ehwɛ animu yekɔ na yekɔ Cement Herbal Clinic ɛhɔ no betumi ama Cement Vital Herbal Mixture na yeso yetumi edi akatim akapin agronom ama yetumi edi nkomu bema jo 3 points ngu anim ase anyasa ema no eduru ba bia ɔso ohia sika pi na mmom o man paso nkomo ye ne da ɛno so ɛyɛ ne kama agan ne betumi aboa 0240616061 0240616061 na yekɔ pa agan na yekɔ se yade ɛwɔ asokɔ mampɔn Diame Diagnostic Center Limited Dr. Marina and Dr. Joshua womuna kamanchiri mo say o ma yade no enka so sa na doctor fo mienu semen kancho Dr. Marina and Dr. Joshua wo so o ma yade no enka so enunti eno ode adwumako wi abaye Diame Diagnostic Center Limited was say yadia akoye liver kidney and prostate ni ulcer na spinal cord ne ho atechema spinal cord no functions e kura ni padua no spinal cord no wu ni sa no ya chi bremu no se ho kan ano de pa enunti Dr. Marina and Dr. Joshua say men kan tell say as a liver ni kidney prostate ni ulcer na spinal cord no ho akadia fabra ho na ni kasem e wom kura ni sem wo se wo ba fibroid na da yam no e wonyo operation so na bu wase te na ekọ eno ene senkyerani a eba no eno ti be ma nkwamwa no a obetumi awo no wodofo untumi enwo obde nyoma bi be ma na utumi enonom na nyoma akonkai ede ama wode kan no atipatim na oyire no wonyem na nyoma akonkai ede ama no kumase ene nkran na wodi wonjuma eno ti kumase opese wokọ Diame Diagnostic Center Limited a frewa homatufo weso kumase 0267 018-289 0267-018-289 yehwani anye nkrama no so 0243-176-119 0243-176-119 Diame Diagnostic Limited Dr. Marina Dr. Joshua wamose brane bitu yade na say 3A Herbal Center wo frew na 3 Herbal Center se meka cho se yenkotu koko na se na koko nu die nupa wode abadwa so 3 koko capsules koko master na wode aba o manfo dodo no na se hwe 3 eco capsules ne ho dansi die no se wunya bia ebeboa wodofo entwen ma duro no ho nya de ansa fise koko no edi unya ehaw pa efrise o transe a untumi transe koko na vivruto se tuenie yekonye kotu ase de 3 eco capsules koko master ne kotu ase eduru ba bia jaw na ye moja firimba e koko amaman agina usirisim wani so ayo wisirisi e koko udwade a wonam eyohene e koko no 3 Herbal Center nupa odi abadwa so 3 eco capsules na nanumrei mekamfo na mede ama koko drobu a wonum a wanhwa wontumi tukwan ebeka ho wodofo eduru baabi na so otikam na so opeso oja onan a wanhwa a passenger for no mu benya akasa so mbegu anim ase enu tenkoto drobi a nemo 3 eco capsules koko master ubenya bi ato kolinaka ba dani e ba misi e ba ni apidank na de 2 koko na se bebo ye pa 0546-107-107 0546-107-107 yani e papa ntwetwe komo na 7 producer eni padua na kanea eni ho techema abrehu ye pa papa no wasesa boto baako eho na no waduru na first day no minya 1.5 bag ani yakariye na the second day so 1 bag third time so no me fan say so 1 bag sa enti ye pon ye no pe ana aja me so me fa makura so kwa na pani no so koye ti ade cha no pa no eno de yankari ade cha no papa na msi mi se me ba na ma ba be hwese ka twunu atwa na fuo nu mu ana eni ho afie de me ba be duru afuo nu mu ha mani no de ba ko na aka nifa no ase sumuba de hunu asa mi gina fuo nu mu ha na mani no eno so afira wa abra na usesa cashew no
abra na me beduru afuom ho na ndie masesa asi ho okay na ade kye no me ba behwe se ka tunu atwarafuo no mu na kromfo mefa ya ti me beduru afuo no ho pe ana manu ne start ye nifa no ya aka na odi hwa ade no ya aka na me di hunu ade nifa no afia ase sumuba ase ade sa ase sumuba ase ade sa me gina fuom ho afia de na me hunu hwe sumaduru ane so afura kodo to ana ene hwa metia ya na na kura bi ben ho ana nipa no o mbebu sa se di asem na asi ya nam si ajanom me bedura fuo ma mani afura o enti mesramo a mo mefa me na mo fam kokwan ho na me nkonko pekai na me nkom kurum ana hwa damfo ba ko be so me nsa ono kura na oni gidie mani no guso tu no nim se bia azan bi na meye to be so me nsa oje me sika no kuta no hu sampa mani no mi hu ade ampa ana oso me nsa tie kwa yanim kakra bi ana me ye ne se won hwe maame no me ka hura no so no na fuom ho sesa bia won mana mane se me beduru fuom ha no mani ya abna kusa no ya abna kusa no won so ka tuni bi e bata me so me die no ana die so me nsa no me koduru ho na me ka se won hwe se maame no won na fuom ho a won konko bona maame na mane se mani afra awa fuom nti ka tuni atware ho na ya won konko ton na esa akromfo be kwa kofa na bo ni ja me nsa kwa fuom okwa na ampa maame no wo ho ana okobo maame na mane tu okobo maame na mane a maame na ntima nka hwe na osi wate na wo tiam so obi mefa no sa wo sra wa mafu no bataw de no wante wati ye kra mahunu no ho okay ana aja me de boyi be so me nsa na poa me de ko ntim bedu tekiman na wo hwa me so ba bia metie no ka se me ko wa me nko a obie ni ho a obitima boa me ma no nyina won kentampo to wa na msere da ba no de me ko kentampo station na me ko fro kentampo ka na poa me de ko kentampo ho mami ba be sandi misika ma obe sandi misika ma mkura na me so ma me baba ko oba ya sika 2 million ana mami ni yidi ma no na msi wanya hwe me di menya bi di akokoko doctor de enti mi wo mu a na mami no wo mane me wanya hwe ape frisa mani su frae no busumi be sensie mu ni mami ni mi hu no ana o musa obi su se ebia se mani ni te se o meka bi sa enkire me ba bia abesi sa amri na che se me so se uhwemu a mabre me di mani ko ba ha taw na me di ba be se na ko ba ha taw ajapoku ya bre no nti se sia ususu se wani no ne fare ba no efiri he ne fare ba ne de boy no a ne be fira mani boy na ode bibi ko wo so na no me fare ba de me gira no so boy no de se woni ni asem na de no timi fira wani me ni asem na so me ntimi hunu nipa no ni tirim waye ne boni bia na me nya ne hwe adenti na okoto bola no so na ade wani akobu no wonu so de me ntimi nkire but wonu so de ni nipa am suspect no because me hunu bi sa da so ba ne me ye hwe na se na wo se sofo bi si nipa bia ne ye adwuma eye maami kusa nko na ne ye adwuma maami kusa no so de nko ade na me ne ye adwuma sa ne ye no kan enti akoba ne sa obetumi de asise maami kusa no na ayo sa wona de metima asini pise wona na amamani na fira chance busumi nsia de amani fira wosi ho me bi sa se ebi adwuma mu ho na mkoduru amani efira ti bia papa e kura me nkonko pa na kira kwan na me musa se ne ho tesen ana ne ho tesen enti wonsi ho ne de metimi asisu dua se oni na afira mani okay je se de ne enyema wo se ne de me de mani na kina ama me hunu sa de mesi aye enti mada roma munwura mu mame na ebia osofo bio se di nsini bio nipa bia obetimi ahu fama hu sa de mani no ho asem bi fi kanye nyame na msuru na kemeka se yisofo no firim ti se ntro ye ya no asofo ni bi okumase ya ombetumi wate sa ka me yi asofo ni bi afirim na so no ye wogidie se asofo ni bi so om ye nyame nipa sa asofo ni bi o sa bio obi a onim fama nani hu no sa wo hum ya de sa de sitia na se obetumi aboa me a aja na da roma wo moa me ma mani mi hunu ade efiri se wonye boni bi menye boni bia sa boni so kra na ma ya ana mi hunu ya aja acha opa na mekwa akopa nipa no
hana me so agya manya me fa ahudie ana ma me de aba be fa mo ya boa wo ma wo kwekwa ukuhu ba kuku ade a won ka se sofo bi na aboa wo ya ye bi pen ye betumi aye mani hu na de a nyame nam ye so na ho a kire wo kuro bia sante kotoko se wadan suo ni mu ankasa na ne ho afọ ye de ne ba konkon so no ya ne de mo na maboa me na ba se yie sa ti aboa wa wunyiye ma wo o da bi mi nyimu ma ayo mi nyimu ma o de na ase be ma yo me de na ase be ma o fa na ase nkoma sofo bi yo da bi mfa nkoma sofo bi ya e be ni sama why yo okay eja poku ba ye no maame no wantumi anya no namba no amma na sɛdeɛ mmeranteɛ hene ntete ya ɔde maayɛ no ade a ayi kurusi ase no eduru baabi a ne yahwɛ ne abom akyire no na ya pass no poma sibrɛ ti wɔn ankasa wantumi anya namba bi ama nti atisi fam na yɛkɔpa abranteɛ no de ɔkɔyɛ no bɔɔla no so ne yakobusa maame kusaa no empo sɛ bɔni bi ɛna papa yɛ ya wɔde wɔn fa na afuo na ɔma ne hu adeɛ agya pokunya saa okay ɔmna samoa no for so with kaka mbeti makane se ya ko ide na mamenchia Cynthia okay ane awofrima okay ane o maami eno Dora ya bema no amodro ono na sese ho na mewo amodro ho na me se mewo because wono wancha na no ne ma no ko na ya no ne yemeko da bi so se ye chia mando do no kwa de ne o se unyi nwadi afa no wayi nwadi o da bi kwakwam na tobo e wona ne de ntia ba sa e ma ne ba ga na obabi ne kwakwo no bi ono so beba ne de wo ba mu nyina ba se e o fa ba ko hye mo hwedi mo ba ayo nti ya do mo ye be ayi na san na yakodi bronya bia me ready na na ya date no ya do mo so na ye mo ye ho e do mo so ase pa ye ne nyina na ye ko o frema ne amodro ne Cynthia onim ofosuo kaka meka nyina ne se ye ntime nyina anka se maame na ye papa isa ene ye ntime nyina anka se ade ne ko so bola ne so ya brantie e hwe mu nya no sa emum kaka metima kan se se be wo mo obi afuo ne se wo ye ana obi kura ti ofie na de dama na hanya no ko problem mu a wo efie ru an kura no sa sem bia ni utimu a okoko hwe ni pakro edodo na kakra ye papa according to the papa yi kan ade a eye me ya eye ma ho te kakra ne se wo se afuo mu ne sumu duru no ene wo tiem na me ye sure se afuo nso ne babia na papa no afuo no wono em se na ben hye me boa hye enti se ne tie bia no eye dan aye maame obeti se bo obeti na minim problem ana abom ntem oho na me no me pese me takra asem ne fa se ebra na papa yi tie mo no ofo so se ni fe we ai boy ne friend say moro part 2 ana ba yo moro part 2 we moro part 2 afei na papa yi moro part 2 a ebeba eja poku part 1 aha it is say no de na wo ka me pese me de to so no we da ba fresh jafe no bi me fanko no so vanje ne samba we aba fresh ye fa yen sankan emu kakra metima kan se ye besre ye maame no ye mo ni din ye na afidie so de entimi nkase de papa yi kan sebe ono na ye dai afra papa ye ni eni entimi nkase abrante no so emu kakra eye mo wan se obi asebe o ma na sase amama ye adwuma ma na ba na wo ya de na esuma kodu na fuom ofoso hwesa shuwe se wo na hye wa ka obefa nse he na wo fa enfa na wo fa ni tibabu bodua ni duam na wo ka se wo nkoto nkra ne sie bi FM na wo mu nyina akoba na besi ne papa ya de sebe maami enka ho asem bia na se ono do ne kakra ye no ba ye na se mo ka sa wo se agu ye bi o papa ye ni ba ya atareho eti hono ye behwe na ye maame no so wotie ne a wo se friend say abra enu abra kusa wadaroma enu abra kusa wadaroma ye de ye nka se maame ye ni ne mmom anhwe no obi e wotie kokasa
no obi a woni ni asem otima ma na sasa ma na draka shu ama na ba ne se wokwafuom ne se wotiem papa so tia video so wokasa timi se na o wa no pa o voice na papa etiem wo bi mira o sumadumi o esumadumi na nipa hunu ena tete ba ma mi sabe predrasa wo de na waso we so ne bo so ne bo she eti anwe na obi ko ka asem bi ama na ayedai ene asem bi akwa yo ba ye de ye nsem trofo ye ye wiwe mu ntino untimi nkoni straight okay ofozo man fancy abrotia ofoso be ma wiase a we bibi wo wiase ase no mu yesanke ye dank ye ntopunum na kereche obe ma kan na asem bi wo se asem bi ni adanse afoso be ma ya ye twa bi ya adanse eni na ekọ esum ni nyina mu no se de papa yi ken sa na tie pepepe de ofoso mi able wati a mesisu dwan se abrantia no sumina so akoye de ade ko wo ho se okoye de nyankomade na okoye ye no eno na aka papa nani no se de papa isi ka asem se sa na tie de a ene ne wo twaka because ote wa no pa hwe nye no na abrantia no koye na odi nkomotete fon so na ya kire no so obi na ema na kwanchiro se den yo na okokoto de ade wo na preko person ani ba ko no adum no oto aso koye na adwuma ba ko no so akọ ne de ofo so be ma me de mi wogidie ma pasa abrantie no na ne yoye bia akoye ye wo sumina no so no na ma papa no so ani akọ ofo nti no mesusu se ye bedi akire na yakọ hu abrantie no ene maame na woye na afuom adwuma no so no ne ma bi hwehwima so kakra because maame no according to papa say was it the obetutu form one so no so ye maame ne penny maame ne penny enti no minima de kronti a maame no so no ade sa to papa na I say wayi nani kotwi wa matwima ni bi na obi so so a wone ne bo ahye na nani akwa fra wa nwuram no wotiem na monkwohwe so maame no so ne bo hye maame no so wa afom obi enti no na kwan bi so no say maame no se na sunsi ye de ya na wasenko wote papa ne tie mu anu wo tie mu no na bia mu sokura no se wante a ebetimi abasa wante yakobo na mane se bia se na ato papa no so no asa se de wosi tu anamo na ni kohwe papa ne ngeta wode no so no enko se de wo se konte no ofo so bibi wom nyam se manso twe bi mente me ho ase bi ko so wo se yin na mo papa da bia me so se bia wontimi nkan ni nyina wa ha se nom ento oyo si na wansense ofo so ye be hu de owe abre wankuma na yakobi sa wono mu nyina na ya hwede ya to ye se chopa bi wo ho a ya ye na amane bi nso wo ho a ya ya ma papa no so no na ni na timi abaye na enipadua no ne kanea no ne eni ni nti eni ho a ya da ha adwen pokwa bena bla arehosem ne kwase mugina ufi ya na ugina wafum ugina bonten utike no boni efra arehosem emu ya ayi nyina ya boton se de dem ye kanon na bra papa yi na no de toto na no de bokwam na no de se ne se nyombo na yanko ede me se ede me kasa ede onimasem chire mu sana me kasa tina no de itina no de no me ni nwa baba ya adwen bia na bibi wom enye trasa because efo no manso kakra be wu mu akopim se because wo mama sase o se me no matoma ye ne kama cashew number ye che identity so who sisi mi sisi no makachi makrasi me frɛ woni anasem no otwema nso de mi wura na no de nti wadawro ma se o sika no misum de si ajakopo ya do na se ye hwehwe mu wie na ye hu ba bia ye de ye betu ya ye bitima kan bi ti misum de ma no si ya okay e papa na no de ko ba ne sa ofosu aboage ye ne pana members na be ya adwene se ye mfam mane pompono ho na ye nwuram a ye be pa asem no poma sibre ne ya pay papa so ayaresa ne de amano na nwoma akonkai 21st kene yes yatika expert yekotu yade no ase siatika yade no yi pa yade bibre bia ya fie ni nchemo 21st kene laboratory ne scan mfidi ahodo pi enna wado be fam kuma se hwa overseas wobo ase akra sunwane Nkoranza tachiman 0540311311 0540311311 21st kene kono no and yes yatika expert no my talent reality show Sompa TV and my colleagues production and akamanchiri mu and our day talent reality show we ebra akwada wonim nwom to wonim sa wonim nusu kan
kwasiada Sompa TV no so no 9 abo apamu ko ni no sia so dwumadie we a ebe koso Sompa TV no odofo so opeso beso masene be hwehwemu a na wafre wa homatofo 0240 054 263 0240 263 my talent reality show Sompa TV and Michael's production and Akambum Ken's hour dwumadie bi akompreko Canada Japan ne koda no edafia da bia no omo ebe kasa de Canada Japan waye ene mwa wode ma amanfo ne adwuma wabi na Ghana de hye ne binya bijo no wosese de Ghana nyina hye ne se wode Ghana sika no Ghana ha nkoda bi na benya adwuma aye showdown man ene se men kan kire o dafia da bia no nan abo ekoni no sia so ena wo ba sa kasa fidie wi so Sompa TV Sompa FM Kumase Sompa Nkoranza Sompa Sunyane obete papa wi ne nkoda no enka kompra ko Japan say monto aba no emfama no ebeboa yi papa the World Prayer Ministry Apostle Adea Akye Abia wo bompaye wo Tech Botanical Gardens Apostle say nyame ya duma na brada yawada bia na wo kanyame asem na se die brada na wo yi aba dachna wabra ya so ni konwa so no du ekodu ba ko so no na Apostle Adea Akye obeba be kanyame asem enu tie chena twen no na nyoma enkonkai emfa maupa sana Apostle Adea Akye se men kan kire wo chena ye bebọ paye dimpaye na ye tie nyame asem DMB Dr. Bawumia's hour odofo Dr. Bawumia ono so wona okasa de mano no omapani abedi akire se yenya ne emfa osukukuru kwa manyuku no ema no na ye de mano na Ghana fo nyina to aba mano a obetumi aboa manyoma akonkai ono so da wukuada na ne kasafo no eba sa fidie wesuo na bekasa wukuada wetwe wo mo no nan ekonusia so no Sompa TV Sompa FM Kumase Sompa Sunyane Sompa Nkoranza ene 31 TV eno so ewo popuni mantem kupon kan obete wo mo enka wodo somimu eye dwumadi bia ano dene odofo brabe tietie nsem bia betumi amiemia wadiem amiemia wo kire wo na wawade no enyefe wodo enyefe kora ya wada we wote wo monka enti ya wada di animu no odosomimu dwumadie no ebesan abaso 0551931931 0551931931 ensem yenu ene tabiri edeto ya proso odofo yenhwe na yentunu sre ene abasa efrise ewiase asetana no emu eden pa hello yey Baba na bibia boko die Sompa ni Akye Abia me ho den de obade na so ablo wasia so bo kwabra omra samwa bema obia ho den papa de obade na so ye extra mama na hene obo wasia na me ka se wasia ini ahana wa chepe wana ni mutu okay boras ye twenty ya molo asana papa no ele che ma na odo tire de papa na so wantule ni na amazon na nse Sompa TV no emma Akye Abia mba so ni na mi se mo e bo bua afofofo obia fini boni mo obia nya nwosra obia nya na yalisa fi Sompa nya mi pa amen original Nigeria no ba fi ha oyade pa wo bansrahwe oyade papa hello udin baby afrefre Afoso Pizarro me do thinkers no ke Pizarro yitio Afoso ni me cha no bejafo ya joso na Afoso second case in there say mo say em fam ko ho and am ni hwemunti me de no beto na first case no bi na na o ye canopy no Afoso nyame ni me diru ba bia wa ma me no say wajuma wasunya wo ya wo experience obi de adwuma ba na hwe adwuma na ensem fata ne dwumadi na odi ama na say o kana kwa kire no is one kind of prayer now kwa kana fi so de say bi fianfia we go si wodi a entai ye ba friends na dwuma ni ti on fa ni bi abosem odi abda paniko no omra from na mu nyina mu fa yi ti ana so yes kana no so on ma nge de so yes kana chano ya pen fu masibro fosu na emo mi nyana na dwuma nkoso fosu. Okay. Hello. Baby afrefre udin. We didn't the original Pauline, because every man so good nothing. Penny payentio.
so me bo ma ba so nya metia moduma mo ye die me se nyame adwuma na mo ye ano kwase molo dia mo mle mo na mo ka no ai din ho ya papa din ho ya so se wi ase no ya se ni pa ya dia wo sai wanyi na ya nse ni din Freddy no me na mo de mai then ya Adea koso pa cha se ma se mu fina ya se betin mpe emra mo de be na se next ni sai koso a molo on pe di no o me pa mo cho ankoyi no okay hello Mr. Kemet waiting. Yetio. Mr. So, my papa na di. Di pa din ni shi mo. Man na di pa pa. Je so o pa di ko ma na fi ni di. Ma wa ni ni a pa ta na shi. Ni de tu pa de fi ki ka ya ya no ya pa ko ko she. Ma se lo ko se ya no ko. Na so wa ni shi wa de na so na friend. Ana mesro baby ga so de no. Enyo baby ga fotwa. Nja o ele ga ma se fo ma. Epe yes not me so o bo aduma bo o me so te so de ni se mama. E ne baby ga fo. Amana ka ho. No okay. Odu obi o horse manage. Hello. Obo. Iye. Ajo. Majo so kwajo space. De nya ko pa se pa se me mate me nya ka. Ase ya bon pa ni se nyama ya mai. Omuna me kan. Okay. Ase me na ntona sa. Mama ni mama mi chao biao. Dia fata na so de ma. Di obi askebi. Obi din kwa dia ni fikire inka se wo December nafa. Ade nya de na nya odia. O se na so mi fra mi si mi ta se mi tani pa. No ya mu fan kai enfa tia me. Me meka Adea Akye o e free china ko. Mo o da se po ameda ara. O se o meka se obi kwa ka da se bu abrochire. Ya fa se de fufura de be kom se so bazara kan so bona ya be tan kan. Okay. Me kai pa. Oni pakula de example de ya so bo na kan na kan se. Ye ka se mo nteni pa ye ka se bia obi ane wa fa one time. Dan me ka jo say o ka se mo nteni pa. Na de ka nyam show. Okay. Brenuti yefa ensi ya abrewatia. Ofoso be ma yen kanche obi ase ya damo asese da ne da no munya ye mu na dwumadie mo ne ya na ekọ ye numbers no wo ha obi anasa ma na ebi person ye twetwe nkomo a 0546 88 32 87 0546 88 32 87 and 0243 58 another 58 78 0243 585878 and 0552 094593 0552 094593. Of also, yeah, sorry, so yeah, for happy birthday and come Madam Gladys Ajimai. Madam Gladys Ajimai, I was when you senior high school, I had the cham so hey ya now or your school counselor, and now Madam Yawoda. Ye neema hudo ye nsema hudo ya na fa kwatu nsem nyina ma mi odimu akotene ketache obe mate ase e na oba ya na one ye bedi dwuma afofia nto ata na adware abamo wode efrimu na nani nyina mu nso no onya ye mu de sefata se wo boa yen kwatu nsem ne ade nyina madami ono so enya yen enti ye de happy birthday e de Madam Gladys nyakopon koso anya